برنامه کولان برنامه یک چاندی جواکی و خدمتگزاری یا هفتانه هر روز دوشنبه د مجموع هفته ایواری به مقام شلوی لسر روپلین مدیا جواکی ین وون اف ام گهداری بکن. دما خوش به گهداری وون اف ام خلک کنوش برنامه کولان. مجاراوی خلکی لسر ازمون خوندکاران این گلداویا سالی دیده چکرن. وکا گوتی زانین گو سال خوندنا 2017 و 2018 بر بداوی بونه و دچه. خوندکار خوش پیشکش کرنا ازمونان آماده دیکن. لاوا یک جوان خوندکارن گو مترسیا وی لهمبری ازمونان هیا. لاوا خوندکارا پولا حشتان دقونا خانالین دیا. راستی در ازمون دید که من چالاکی بهتر با خوندنی استانگی ها دکشین جبرگو خوندن ما پرده به گلک برانشه مهنه دترسن ترس دکه بدلی ماده وکی نبی ازمونه یعنی راستی دترسن ایوارای گشیم شیار دمینن جبوا حاضری خواه سبه رابن هر ازمونه خواه بقدینن اره وکی سباوی امراد من گشیش خور ودگرینن بگراندن که برانش خوچه دکن زحمتیه پر دکشینن زحمتیه دکشینن جبرگو دوی حاضریه مباشه بین ام سرکفتی بینش برویه که گلک خوندن جی پیشیامه چید به ام دخوازن سرکفتم دست خن جبولو ام زحمتیه دکشینن گلکی هولدان خودی کنگم بهتر بخوینن. جبور الخاندنا خوندکاران دستیا پرورده آگریدای ریوبریا خسر سیستمک نوج پرورده دانی. خالق بالکیش گو دوی سیستمی ده هیا گو بو مجارا گنگشه لجم گلک ماموستیان. لسر را کرنان ازمونن کلاسیک جبور الخاندنا خوندکاران. ماموستانان باری وی بریاره ده بون دبش. هنن دبیجن دوی ازمون هبن و هنن دبیجن دوی ازمون تنبن. سمیرا ماموستیا قناخا ناوین بچه کرنا ازمونا ریا لی چما ام لی گهدار بکن. براستی دواری ازمونا ده اسکارم بیجم ما هنک ازمون جزارو کارچه کرد ورزا اول سالی ده براستی هم بهیوی بونگو یعنی ازمون داویجی هبن جبر ازمون انجام که دمه گو اف خوندکار کاره بسر خواه بسکنن و بهتر های وان جوانا وان هبه براستی اف جی مالبات گلک مالبات جی دعوه اولو دکن گو ازمون هبه انجاما تشتی گو مدای وان خوندکارا گو ببینن یعنی براستی ایده وکی جیم چید کند رفیده و مهنک سر کاغذ آجی مدانی ما او جی انجام جی گرتن باش بون لی ازمون داوی تنن ام بهوین گو هبه نرينا ما مستحيات عباس جبورا كرنا ازمونا جي نرخاندنك باش دبيجه ورازيه دچه كرنا ازمونا ده غاوك شاش دبينه جبو مجارا ازمونا دهندري دبستانا ده براستي راهشتنا ازمونا دهندري دبستانا سرتاي ده از تشتكي قلكي سركفتي دبينم تشتكي قلكي راس از دبينم وكو هات بكار آنين دهندري دبستانا ده إيصال قلك ما مسلمة بكار آنين براسي انجاماوي قلكي سركفتي بو لروج آوا و باكوري سورياي تجربه كنو هاتيه داين بهجت لوند بردفكي ريفبريا گشتي آدبستانا كپچه ديمقراطيك لكانتونا جزيرة آواكرنا في سيستمي و نرخاندنا وي وصا زلال دكه يعني وكو هندزانن تجربه مد علي پرورده ده تجربه کی نویه لی امال گوری و نوبونا مجی ام پرد علي پرورده ده لی کلین و لی گرینان ام دکن حتی گوجمتی ام توای دولت دنیای جواک دنیای ده دشوپینن بتایبت علي پرورده دهش بکو ام بزانبن ری و ریبازین ین هری نوجان ده پرورده ده چنه ام بکاربن د دسپیکا کار خود عین امجی خلگوری نه عیار بکن و ام کار بنوار ریباز نو گودنیا بکارتینه ام هندری خودی لجم خود علی روجواد جی ام بکار بین یک جوان مجارن سرکه گوام سر دخبتن مجاری ازمنانه انها ملگوری لکلینی کو حطنها مکرنه
tevayê dünyayê de mijara rakirina ezmûnên bi awayê klasîk ketiye rojevê de gelek dewletan jî dest pê kiriye ku ezmûnên klasîkî ku wek anakê tên naskirin hêdî ji holê tên rakirin. Niha li gorî tecrüba me jî em jî hewl didin ku vê sîstema ezmûnên klasîk dê sîstema xwe perwerdê de em jî rakin li şûna wê rewên rêbazên nûjen ê girêdayî mijarê nirxandinê em bidin bicîkirin. Li gorî golewentînê ziman di perwerdê de sê xalê bingehîn hene divê lêkolîn û lêgerîn li ser çê bibin. Niha di perwerdê de sê xalên bîngehîn hene. Xala yekemîn gerek çi bê perwerdekirin. An jî xwendekar di perwerdê de çi bibînin. Xala duyemîn çawa perwerdê bibînin. Xala sêyemîn tê çawa encama wê perwerdê nas bike. Niha meselê ezmûnan xala sêyemîn bêtirî xwe li ser disekine tê çawa encama ku perwerdeya ku te dayî tê çawa encama wêna nas bike. Bêguman her sê xal ji hevdû nayên qutkirin divê hevsengiyekî aliyê her sê xala de hebe. Ji xwe xala ayekê mî me got wê xwendekar çi perwerdê bibînin ava dibe girêdayî menahec. Xala duyemîn wê çawa perwerdê bibînin ava dibe mijara rêv rêbazên derzayînê yan jî wekû jêr dibêjin tirayeq tedrîs. Mijara siyemîn ew jî dibêjin tê çawa encama perwerdê nas bike êdî ava em jî dibêjin mijarê nirxandin an jî ezmûn an jî li gorî gotê gotin di zimanê perwerdê di bi zimanê erebî jî dibêjin edevat li qiyas û teqwîm. Ji bo ku em fêrkirinek baş bi dest bixin, pêwîst e ku em kesayeta xwendekar li ber çavan derbas bikin. Em zanibin ermancê me ji vê perwerdê çi ne? Tiştek di perwerdê de heye em jê dibêjin armancên perwerdê. An jî wekî ku bi erîbî tê naskirin jê dibêjin ehdaf terbewî. Mamoste û sîstema perwerdê giştî di tevayê dünyayê de ermancê xwe perwerdê diyar dike. Bêguman ermancê wên yê dirêj hene an jî ermancê wên kirt hene. Em bêjin li gorî salî. Ji destpêka salî ermancê wê perwerdê hene li gorî branşên maddê got dibin. Di her branşekî de di ziman de, di bîrkarî de, di fîziya de, di kîmya de, di her hêlê de ermancê wên perwerdê hene ku li ser wêna kar dikin. Ew ermancê perwerdê de di nava xwe de şexsiya insan kesayeta wî xwendekar ji hemû hêlan de hewlê de ku ava bike. Dibe ku di aliyê zanistî debe, dibe ku di aliyê exlaqî debe, dibe ku di aliyê civakî debe, dibe ku di aliyê heyecanî û kelecanî de, aliyê nefsî debe, dibe ku di aliyê bedewî debe, di aliyê xweşikbûnê debe. Di gelek hêlan de ku kar dike ku çawa karibe kesayetekî wisa hevsengî mutewazin be karibe ava bike. Pirseke bala mirovan dikşîne, goçêkirina ezmûnên kevnar û klasîk, piştî ku encama xwendekaran tê naskirin. Gelo mamoste dikare asta xwendekarên lawaz di dawiya salê de biguherîne? Ezmûnên klasîk çawan e, ezmûnên klasîkî ku me naskirine bêtirî xwe jî giş nivîskîn e. Yan jî kitabî wekî tê nakirin an jî jêr dibêjin ixtîbarat tehsîlî jî tê kirin. Ava kengî tê çêkirin dawiya salê tê çêkirin. Înha li vê dikê me got ezmûn ji bo çi ne? Ezmûn ji bo ku em binarin armancê me pêk tên an pêk nayê. Divê de pirsa got balê dikişîne. Eger di dawiya salê de wek got niha em dibînin. Di dawiya salê de me ezmûnek çêkir ji xwendekara re û di encama wê ezmûnê de mamoste yan jî sîstema perwerdên dît ku armancê got ji xwar danî û pêk nehat. An jî encamê got derketin ne li gorî got hatin xwestin. Êdî divirdin mamoste dikar tiştekî biguhere gelo ama rastî mamoste nema dikar tu guhertin an çêke. Ji ber ku êdî dibistan gihîşt dawiya wêna. Êdî divirdin mana xwe ermanca ezmûna dawiya salê ma çê? Ma tenê tasnîfa xwendekaran kî necihî û kî saqitî. Dema ku em ezmûnan ji holê rakin, pêwîst e ku em cûreyên nirxandinê din têxin şûnê. Ev cûre çi ne? Em bedîlê wê dixwazin, bedîlê na çi em jê dibêjin nirxandina berdewam. An jî em jê dibêjin teqwîmul mustemir. Ev teqwîmul mustemir ji destpêka salê heta dawiya salê berdewam e. Yani mamoste dikare bi dihê bi ixtîbaratan çêke
بيجومان نتني نيفسكي يعني مجار دريجة أما حتى ميوست خازم كرتاي بنا ديار بكم قال لك كوري ريبازين جدا هني الجوري جو مناسكر نجي يغني اختباراتي ين نيفسكي أو يعني اختبارات تحصيلي تيجوتن أقوى أم مجرد أم خازن سر بسكنن أم بتخازن أو تقويم المستمر هي أنجير بجن تقويم الواقع هي جير بجن تقويم الأداء الجماعي أوانا يجي حد نجان أوانا أم تخازن وانا بين رونشتاندن جو جابا جو دهندري دبستاني ده دوي أو دما جو هاتي ديار كرن نهمه بجن دريج دكي جابا جو حرده مكي مامسته سری الازمون آنده ده گاوا کود بینه ارمان جینا پیک نهاتن آنجی انجام گو درکتی نر گوری گوتی خواستن هین دما گوهرتنی هی یعنی هین ماموسه دکاره مداخله بکه ویت شهانی سر راس بکه رولا مالباتي جي دچێکرنا ئەزمونان و پێشخستنا ڕەوشان خوێندەکاران پڕ مەزنە. لێ هەنن جووا جودابوونێت ناوبەرە ئەزمونێنها و ئەزمونێ بەرێ دبینن. مامۆستەمیدیا vê جودابوونێ وەها زەلال دکە. داوية هر صالي هي أزمونكي هي بو تفوان موادي أو مدارسها قش أزمونكي تالي صالي هي طبعا أزموني إيه فاصالة بشتي 10,010 وبري 10,010 قلك فرق دكن أزمة مستاكمة أزبين وضع تلوية بري هيبتا أزموني هبو طرس هبو طالب سرخو التعبي بو قلك تخوندن أهالي قش بزاروكي خفبون بخوندنكي راست بو يعني طالب اكتساب معلومات قلق الجموي تشيد بو سرخو قلق التعبي بو حتى على متى خودستان وطالبي كسلان ايه نجير وجير نوك هفدوبون وقت نتيجة درت كافي مديت ايه تعب سرخو نتيجاوي قلقي باش بينما ايه ندخند اكيد يعني مجموعي قلقي كيمب بس بيشتي 10,010 بيف معايير قش وغيري طالب أنا كقلكي طلابة نما تخوينن وأهليا وان وأهلي وان بدستي وان دقر بوي إجابات جاهزة تينن جوابي سؤالاتين درباستكن قاعي جوار حكي واسطاوي هي وي درباسكي إجابيش قرى طالب مهمل بقلك أهالي نما غما وان لو زاروكي وان بخوين نخوين عادي المهم إجابة بقهوانا ومجموعة كي بينه بس كثقافة طالب وكخندناوي أبدا جمعنا مهمة گهداری وان اف ام ام گهشتین داویا برنامه کولان دوی خلکی ده ام سر سیستما پرورده و راکرنان ازمونین کفنار و کلاسیک و نرخاندنا راست مشوباند حتی خلکی گیدن هون بمینن دخیر و خشیده